September ni som paru Josia le Huldai kele mi puile juda ho zong zong hi hele khabu chara thu chuang thu a hian lalpa mi varon sakte u kan ti tura he mi le khabu ziak ang zong zong hi kan pi le puten an lo zom lo awangin kan chunga hian lalpa thin urna chu a alna sat to em hi atia lalte pani na pungsom ni pani chang som pathum Josian anau pante ta changin pathian dan thiang lim thu puite choi sang turin lal ani na din mun chu rem changa amanga tuna le khaziak tu safanan dan bo thu chuang a chhiar lain lalin sha na robo ma chuang te chu a hrithiama ram chunga siam thatna thlentir a chak em atan chuan lamchang thil ti thei tak nei adua ani chuan thu ron anga kalte chuta zirtir na te mi puite hne na zirtira anma ni kai shwaya a thei phei chuan vanlam chuak dan te zana le mangai na nei tir chu atum ru hle ani ma se siam that na nei chu takhi thlentir thei ani angem ama le khazial atanga thil azir thei zong zong te tangin Israel ten chunglam do thei na chin a thleng chepa aming ti hliau tu te chunga shem na thlen turin pathian chu a thau thwai to don ani lalpa thin urna chu ami te chunga a alto a lungai le zam chetak chungin Josian athom no pothlerin ril rushe tak chungin pathian ma apokupa nam swal na te le sim du lo na ngai dam na chu azon sakta ni zol nei nu huldai Jerusalem temple kyanga a chen lai ani a lal beril ru lo thon na ina khata thlentir lo dan ngai to in zol nei nu ne na mi atira lalpa mi than thu cha keng tu manga thil zo atum ru hle a chiat na tok to mei tur kal swal juda in apum pel theina ani chuan thil enge motal ti sak thei alaneem ti sha theina nani din mun khir zia sha a zol nei nu aza zia lan tirnan anne na palayatan alal rama mi za om ber te atira anne na chuan kalta ula kele mi puile juda hau zong zong hi hele khabu chara thu chuang thuwa hian lalpa mi varon sakte u kan ti tura he mi le khabu ziak ang zong zong hi kan pi le poten an lo zom lo wangin kan chunga hian lalpa thin urna chu a alna sat to em hi ti in acha